berdua nangis nikah hukum haram. Jadi nangis tak apa sesuai jabun Siti Aisyah. Tapi berdua nangis ya haram. Le jabun Kanjeng Nabi saya tak oleh nikah. Sedua nikah jepon Sidina, jepon Imam Nawawi. Situng mau nangis nikah sampai niyah nikah nangis ya sampai nunjuk aki sepat tak ridho ketakdir Allah. Sepah tu ke aring cereng nyepit kalampi aku dah obuk pah abling kang itanian pah masuk ke lembruma. Seda ya rok beda biasa kan ya. Jua. Ajo biasa na saya cereng cek santang tempo na pamati na laki. Na jo lekas laki biasa na. Wah, iko. Aduh mun sehari dua hari tak ambu sekali beri ngakan tak anda. Norok agak iko. Norok oleh dua hari, oleh 5 hari lah mulai ambu senangis, oleh 7 hari lah mulai misem. Oleh 40 hari sudah seperti tidak terjadi apa-apa. Oleh 100 hari sudah mulai ngupload status. Kipas-kipas mencari angin. Duduk di kursi lampunya terang. Cepat-cepat siapa yang kepingin. Mumpung aku janda pirang. Aku pak. Jadi sebiasa na tak gelem ala ke boleh. Saya ngampun nangis karo metu aing mata kasabu. Mun bedereng laki mate subini lo ating pulunteng karo rebiri. Oke. Kas satoro gadeng maki epentegen pak kali mari nampo tak endo. Keng muni patotok senangis se pamari ki pamaten jo tak kira nangis kiye jo. Tak parjajem ya. Tek kureng bini, mundeng bini pah nangis karo bengerem tak nyangkel. Kakak je beri kang kok ki. Kan beda biasa nih, nangis aja masa nih. Iko mana mau pecet mau Allah. Iko pecet soko nale. Kakak je mau Allah ke atasan tu. Bebenih maksud dah. Sakit apa you? Lo sakit le, tak sakit sekali. Cak malu maki odi le. Benih saya mati ki laku gela. Saya pentong dia kok mari naga. Saya mati ki laku gela. Lemun saya mati gela ki laku kan malu maki tak mati ki. Bola tahun. Payah ring dina dia. Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, itu ketomanan. Pada situ ulama amoso pada ulama ngelambek kak, amoso pada ulama ngamoso. Pah setu nih kak, setu. Dah iya mun mati perempuan ya. Ujak mati nih kak. Amoso bernikah. Nikah makin mati. Senikah ni pakun bocik, pakun cermat kasih mati dik. Akhirnya nikah pah yen tari pun hari kau kubur. Nabi nikah yen tari. Kau kubur nah. Benihnya lase. Nikah ni pah ngucak senikah. Khuduhu fagulluh. Thummal jahima salluh. Artinya saya baca nikah. Malaikat pah kelentong tahan dengan kali erji. Pah penting aki karena neraka jahim malaikat. Kadarin bocik. Orang alamat tapi kun jentari ke kuburan benih kengi salah tapi saya baca khuduhu faghulluh thummal jahima salluh. Malaikat pekot tan dengan kali erah kelentong tan dengan kali erah penting akikan neraka jahim je penting akikan neraka jahim penari jentari kadrina cermet nikah situng bekto nikah pah lo entar ke kuburan melo entar sibuk napa kolopai. Ni kata entar sing mal maka pantedung pas amimpe ilum mempe ni ku tak pahyen tari bi saya mati dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآية. صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, Ajunan Semulja Kiai Haji Muhaimin, Ajunan Semulja Kiai Haji Badruddin, Kiai Haji Mahmud Mashudi, Kiai Ali Wafa, Kiai Luqmanul Hakim, Ajunan Kiai Mahalli, Ajunan Kiai Rafi, Kiai Imam, Kiai Imam Ghazali, Kiai Haji Ali Murtada, Kiai Haji Abdul Hamid Ali Munir, Kiai Haji Nurul Mustafa, Kiai Haji Subaidi, Kiai Haji Abdul Rakib, Kiai Etto, juga tak kalib ajunan Kiai Mujahid selaku pengundang, dan sateja para kiai, sateja para guru sehadir kesempatan saat semangkin nyuun sapora manabi bada asma saya tak sebut dan gula tak oning asmaipun secara rinci, namun dak sateja saya ampun alengki sedikit pun tak ngurangi takzim hormat abdi nada ajunan Bapak Mudallir selaku Kelebun Mantele beserta aparatur desa sehadir baik carek atau apel tanpa terkecuali. Sahibul manzil wa sahibud dakwah Abah Haji Muhammad Yunus, dan setuju para rabu hadirin hadirat laki atau bebini dak setuju ajunan peten kaula amul jaaki, juga tak kalib jamiah bahagam juk korse dari pondok pesantren An-Nur. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan samangkin sokani apolong dalam keadaan taat tur dalam keadaan sehat semoga tak cuma apolong itu nyabisaos kaula benajunan semoga bi Allah pakkuna papolong sampai ke akhirat dalam keadaan kenging ridha dari ajunan ipun Allah. Amin Allahumma. Salawat dan salam miring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, kalaban salawat dan salam kak dinto mantar tetia perantara kaula ben ajunan sehadir efek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat, sehingga kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak nyeting dek kapanas sa apoy neraka, kaula benajunan masuk suarga bi ghairi hisab, muka mantar sakak dinto bedenah. Amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kaula muljaaki, ada salah satu dari kalangan tabi'in. Tabi'in ni ka orang senyapok dek ka odiing sahabat, orang senyapok dek Kanjing Nabi setoman apolong ben Nabi Muhammad ni kenyaman na sahabat Nabi Muhammad seteh
orang setoman apolong ben sahabat ni kenyaman tabiin. Dari tabiin ini ada seorang ulama yang bernama Tawus. Tawus ni ajabu para rabu bahwa orang mukmin ketika uleben ajunan nika saampona budian masuk dek ke alam barzakh, saampona kula bersampian masuk dek ke alam kubur. Alam kubur ki petena isabe ke dalam kubur, petena isabe ke kuburan, roh isabe ke alam kubur. Le roh i alam kubur nika cek pun Tawus annahum yuftanuna fi kuburihim sab'a. Orang mukmin ketika ula ajunan nika saampuna mate beten ekopurakin roh kaula benajunan gak dinto para rabu etanya aki bi malaikat mungkar nakir saabit petongare, saabit petongare. Mangkana polan selama petongare nika etanya aki bi malaikat mungkar nakir akhirnya selama petongare gak dinto kaula benajunan nulongin orang seampun sete kelaban cara esadekai selama petong hari petong malam. Makanya eman dele ni kak mun beda orang sete selama petong hari petong malam gak dinto pasti esadekai lah segi siang binian entar sampian seentar nyumpeng kau orang andik musibah ngibe beres sampian ki mulai na sampian pak bi tuan rumah ibriin sarimi dua engki ibri apa biasa. Hah? Banyak saya tak nerima. Tak nerima kenapa? Tak nerima beras. Oh, muntar kering mati beras tak terima. Kenapa saya terima? Oh, ada. Iya loh papa. Coba mun beras tanda gula ku ngibagi emas. Tanya aki, pola beda boleh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngibe tak ngibe ya tuh sepenting sampean entar nika takziah dek ka urang seda. Kadito menabi kebiasaan urang cimin abuk tebres nyumbang ka urang sekesedaan tepeni musibah. Bi tuan rumah apa? Ajunan parengi deeureun. Napa deeureun nika? Sadekana seseda. Pleman sampian ki iki bayi nase tur ngadeng iki bayi sehari menapa nikah sadekana sesede malam datang ke nyumbang doa itu aki satatanggeun seeko cak tahlilan pas paringi deeureun bi tuan rumah sampian seentar king nyumbang doa ka sesede bi tuan rumah paringi nase nikah sadekana sesede. Jadi mungkin ki pakuna kebiasaan ketika dinto cek kobeter ajunan sesede insyaallah pasalamat kabeh ya Allah. Bahkan doa ben sedekah ni kaya pakon bi Nabi Muhammad irhamu mautakum biddu'a awis sadaqah irhamuni serra sampian kabeh mautakum da orang matena sampian kapi biddu'a kalaben edua aki awis sadaqah otabe kalaben sadaqah niser karing mati nika tak pada ben niser ka orang ngudi orang mun niser ka orang ngudi para rabu nika ketika jauh tangisin kengain nggih nika niser ka orang ngudi niser ka orang mati tak pada percuma sampian nangis kau orang mati ini kata ada faidana keng tak napa nangis kau orang mati ini kata napa gelenun penggalan ampo bede orang ni kemun nangis kau orang mati pak cuma semak nak lala cek nangis lak dia tako aing mata na nyap-cap ka mayit bede kia kata oh tadi tak boleh mun aing mata nyap-cap ka mayit ana apa odi muntapnya aing mata odi boleh lemun tak uning ni tak ibeki lu tak uning boleh ada apa panas tore di gula bahasa hi kepada leoning beda hadis senikah hadis sahih karena si riwayat taki Imam Muslim nika kanjeng Nabi debu senika
Innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bi baka'i ahlihi alaihi. Mayit ni bi Allah eseksa i alam barzakh gara-gara tangis nauring seodi. Dadi mun seodi nangis, mayit ni bi Allah eseksa. Sajen banyak senangis, seksana sajen ben. Sajen sarah senangis, seksana sajen sa. Nika dawuhna Kanjeng Nabi nang hadis sahih Muslim. Imam Nawawi nika mensarahi kitab nika. Jadi sahih Muslim nika di Imam Nawawi ijlasaki yang disebut dengan Sarhu Muslim. Nang kitab Sarah Muslim nika para Rabu Imam Nawawi ada busa nika. Wa ankarat Aisyah ala hadzal hadits wa hajjat biqaulihi ta'ala wa la taziru waziratu wizra ukhra wa nasabatha ila nisyani Umar wa ibni. Cepon Imam Nawawi Siti Aisyah tibi rajina Kanjeng Nabi tak ndak ke hadis kifur nika para Rabu. Hadis sahih nika Imam Muslim. Keng cepon Imam Nawawi dulu Siti Aisyah pernah ingkar tak ndak ke hadis nika. Mun pah bede orang mate etangis sibi seodi pah se mate eseksa. Cepon Siti Aisyah nika tak mungkin karena Siti Aisyah nika pah debu nika. Wa hajjat biqaulihi ta'ala Allah ni keadabu di dalam Al-Quran wala taziru waziratu wizra ukhra, tada orang nangkung tu sana orang lain tu sana keada etangkung bi orang lain. Masa mun senangis seodi pas seseksa semate kan tak nyambung nih kan. Jadi dia pun Siti Aisyah tak mungkin dia tak mungkin Kanjeng Nabi adabu mun reng mate etangis sibi seodi pas semate eseksa tak mungkin. Karena cang Allah di dalam Al-Quran wala taziru waziratu wizra ukhra, ada orang nangkung tu sana orang lain. Jadi tak mungkin mun senangis seodi pas seseksa semate tak mungkin. Ini kan nah apa hubungnya? Mun pas seodi jan banyak senangis semate jan seksa. Kan tak masuk akal nih. Kenapa tu sana semate mi jan seksa? Tapi ini ketibuna Kanjeng Nabi diriwayatkan Sidina Umar dan Ibnu Umar. Cepon Siti Aisyah wa nasabatha ila nisyani Umar wa ibni. Are ngara Sayyidina Umar keng lupa bin Abdullah bin Umar. Hadis ini mungkin tak ada iya. Jadi mungkin hadisnya tak ada iya. Para Rabu, karena hadis nikah hadis sahih, maka bi ulama dijamikan antara pendapat Sayyidatuna Aisyah kalau bentebuna Kanjeng Nabi melalui Sayyidina Umar, bi ulama hadis nikah epapolong. Nangis kau ring mati nikah hukum tak apa-apa. Keng berdua nangis nikah hukum haram. Jadi nangis tak apa-apa sesuai jebun Siti Aisyah. Tapi berdua nangis seharam. Le jebun Kanjeng Nabi saya tak oleh nikah. Sedua nikah cepon Sidina, cepon Imam Nawawi. Situng mun nangis nikah sampai niyah nikah nangis sampai nunjuk aki sepat tak ridho ke takdir Allah. Sepah tu ke aring cereng nyepit kalampi aku dah obuk pah abling kang itanian pah masuk ke rumah. Seda ya beda biasa kan ya. Nah, jua. Ajo biasa na saya cereng cek santang tempo na pamati na laki, na jo lekas laki biasa ni. Wah, kok. Dua mun sa are dua are tak ambu sekali beri ngakan tak enda. Norok aga iko. Norok oleh dua are. Oleh lima are la mulai ambu senangis, oleh petong hari la mulai misem. Oleh 40 hari sudah seperti tidak terjadi apa-apa. Oleh 100 hari sudah mulai ngupload status. Kipas-kipas mencari angin. Duduk di kursi lampunya terang. Cepat-cepat siapa yang kepingin. Mumpung aku janda pirang. Aku pak. Jadi sebiasa na tak gelem ala ke boleh. Saya ngampu nangis karo metu aing mata kasabu. Mun bedereng laki mate subini lo ating pulunteng karo rebiri. Oke. Kas satoro gadeng maki epentegen pak kale mari nampo tak endo. Keng muni patotok senangis se pamari ki pamaten jo tak kira nangis kiye jo. Tak parjajem ya. Tek kureng bini, mun deng bini pah nangis karo bungrem tak nyangkel. Kakak jebari kang kok ki. Kan beda biasa nih, nangis aja masa nih. Iko mana mau pecet mau Allah. Iko pecet soko nale. Kakak je mau Allah ke atasan tuh.
Bebenih maksud deh. Sakit apa yu? Lu sakit le, nak sakit sekali. Cak malu maki odi le. Benih saya mati ki laku gila. Saya pentong dia kok mari nak. Saya mati ki laku gila. Lemun saya mati gila ki laku kan malu maki tak mati ki. Bola tahun. Payah yang dina dia. Apaan le? Maksud dah saya mati gila bu. Mun saya mati gila kan malu maki tak mati deh. Lah torot kah? Kok coba ke lauk boleh tak? Atau kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nangis kau orang mati ni kau oleh apa tak oleh? Oleh, saya tak oleh ni kayak dalam dua perkara. Mun nangis sampai nunjuk aki sifat tak ridho katakdir Allah, sampai acereng melampaui batas, sampai nyepit kalampi ni kasih tak kenging. Mungkin nangis biasa, apa? Apa? Dak remai kok. Dak remai bi katin apa bi? Laki an banyak. Nah? Oh, mun laki na mati tak usah nangis, sering laki banyak. Laki ya boleh. Bener nih kan? Neka jebuna pipi ini termasuk saya sebut cinta sehidup semati. Aku yang hidup, kau yang mati deh. Neka saya tak oleh. Karena Nabi Muhammad ni kamular. Sayyidina Ibrahim wafat, Nabi Muhammad ni kamular biasa. Biasa apa dia tengok Nabi Muhammad ni ka akili aing socah. Molar Nabi Muhammad. Jadi molar ni ka normal, molar ni ka biasa. Saya tak kenging mun sampai bita lebih ki sampai niyah ni ka tak kenging. Paham ki? Tung, saya nomor 2. Nangis saya tak oleh ni ka cepon Imam Nawawi fi Syarhi Muslim. Nangis ni kalakar epen tabi semate ki odiing. Jadi semate ni ki oding bah ngucap. Saya ingat kan ya. Saya ingat engkau mun mati hula ku saya ingat tangis si pesan tak lo. Dan ini kata gini. Ini termasuk minda bil Yahud. Ini termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi lamba sehingga mun kelaku bi kau leben ajunan ni kata eparengaki sareng syariat. Selain dari kak dintoh ya tore nangis. Katina pemunaing mata nyap-cap ka mayit. Dan gula tak mangki keterangan saya alarang. Keng tak mangki mun ngucak tak penapa tak kok keng pulan gula bodoh. Jadi gula sampai mangkin kita mangki. Kan ring matura lebet beda boy ngak niken ni. Tur kadang beni keng beda ketap pa keng engki keng mulai lambe kan beda tur kadang. Mun se bini ngandung saya laki tak oleh ko pakuan niku gi. Masa nyari kita pedim aja. Tapi beda kan kita beda biasa nih mun bini dengan dung laki na tak oleh ko pakuan bi kule jawab iya mun laki na jualan mun laki na nukangi romana orang yang tali ni ben rambut Jepang dia ya iya lah jak pakoh dengan kuilim iltiko li atal-talan oh suka orang mi la beda orang betul keng beda setepak bu beda setepak ongkut aneh mun pah andi anak mate kasa mun ni bengkalan pah kocak le nang jimak le tak mate pole deki kapan rembi nyamai bungkel le mun sumenep nyamai apa nyamai tolak kan kewada pan nyamai tolak odi kan make bengkalan pada andi anak mate pah nyamai bungkel acu pah odi bu jadi bi kule pikir berarti saya mati karo cok konco ngedok bungkel lah mi odi kan kantonya main apa mon tolak odi ita iya mon tak tolak nah iya kan oh jadi mon tolak pa kuno odi mon tak tolak iya kok oh
Berarti mun tropa kuno di tolak. Lekan empian sing ngucak aja meni. Oh, dadi mun tolak apa kuno di. Mun tak tolak. Kajak mun debu naring sepo mungkin ngak ni kemanti odi ongku kak mun tolak apa kuno di. Daram ya cak tolak. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa bu? Iya. Mayu. Jak mun kau tak kira nolak kok. Kon, jadi kebiasaan asadeka ben atua aki kau ring setuh. Nika kebiasaan seampun ekalako bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ben epakon bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad termasuk mangken seekalako gelak beda tahlil tinggi tahlil ni ke ihdaus sawabnya mana ngirim kencaran dek ke orang seampun setuh Bada pak ngirim kencaran karing mati ni mun seodik se ngelako se mati tak lako pak oleh kencaran oleh buktena Kanjeng Nabi ngajari badal haji para rabu. Badal haji ni kasih orang ngasih tapi seodi haji aki. Depan apa tak depan kasih itu? Depan. Tore, bedereng matian di otang. Bedereng matian di otang para rabu bi seodi pejaraki otang. Se mate lunas napa tak lunas otang se mate. Ika berarti amal ni bisa kalau ke orang lain kasih mati ni ke depan. Buktena ketika beda sahabat andi otang bi sahabat abi Qatadah tangkung. Kak dinto otang nga semate ni kamare padahal semajar se odi benih semate ni kan nunjuk aki amal orang odi ni kapakun amanfaat ka orang ma badal haji para rabu bangun kencaran tak bisa kau le bentak depak kering mate Kanjeng Nabi tak kira ngajari badal haji para rabu jelas paham iki makana gila ajunan semaca sedaja ni kekencerna eka niat eka makina ke almarhum kemal marhumah hari nyangkuri je si mati dekir siapa sekali bener tak langkong mau acara haul sesete pasang dina dia pengajian umum dalam rangka 1000 hari almarhum Bapak Abdul kan dia mati Abdul aja berat la haula wala quwata illa billah apa coba pengajian umum dalam rangka 1000 hari almarhum Bapak beri foto jetingnya orang yang selok tahu kan ngocak kan nak ngode semate kan iku nik bini bah gretek mana ya mi cek genteng ai kok siapa ngocak hui deh engkori ustad le bedereng ka pengajian bah dua bah hui kok apa yang ku ando antereng kok jadi makin ni kan beda doa makin ni kan beda sedekah ni kan saya pada ngaki ke ajunan ni kan sedekah ni seseta ni kan beni pelom-pelom ajunan seentar ni kan keng nyumbang doa ten genten ku lekuk kapan nempian seta Pak Yunus entar kia ke sampian ten genten jadi saya pada ngaki ni kan ni kan beni pelom-pelom ni kan sedekah almarhum Bapak Abdul sehingga kalaban sedekah kalaban doa kalaban ihdaus sawab dan kula bengal nyakseen mangken Pak Abdul ni kasalamat ya alam barzah daripada selamat mangkana kebiasaan adu aki ni kasi ngak cek pailang kati mangken ngahole saya buang di cek pailang masalah ke ngurusan para raja bentak para raja oh ni kengukor kemampuan para rabu Pak Yunus mangken bisa para raja ya toh re beda aki pengajian merabujuk korse para ulama para rabu sedaja ajunan berdatang dalam jumlah yang besar ya toh re tak mampu para raja cek samaksa untuk para raja tikel ngunceng orang kalema pada ngunceng orang sapolo pada sampean andi istiqomaan biasana pun malam Jumat beda istighosaan pun malam Jumat beda jailanian
Rombongan na 15 orang, rombongan na 10 orang kan beda biasa. Thank you, Kiai. Ampun pada saya buat ini kalau kutu raja. Tak kutu raja kan ring Madura. Operator nyon ihu ekorangi sakoni, ihu banyak dimin. Nyon korangi jadi mak lemen tala tak cek benyang. Cik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya buat ini kalau kutu raja. Efek boleh, okay. Korangi jadi Pak Operator. Mak le bek semutiar. Cik lo. Jadi saya buat ini kalau kutu raja. Sesuai kemampuan, mampu beraja ya tore. Tak mampu sambian abedaki acara. Tak usah beda acara, buk tak usah. Ngunceng kali 5 orang tentang ke saya buat pun tak apa-apa. Tak apa-apa. Abe mun si mampu beraja ya tore. Keng mun tak mampu jak jeng aja para rabu. Takut ke surbeja numpak dokar acara naraja oleh nabang mekar. Mbian janda kakan dana tetangke. Mbian bah ngucak ya muntang acara saya buat tak apa raja kuat abi tetangke. Jak ngukor kata tetangke. Menurutkan dana tetangke tak kira beda cocok makidak remah abai. Mbian anak wana pepumung kata tetangke tak kira beda cocok ke. Pakun salah kapi. Cocok kama berek salah kama timur, cocok kama lauk lopot kama deje. Mun jadi kakikan dana tetangke maki sampai bila atau pegem ya. Tidak jadi ngidingaki. Nak, mau kemampuan sambian tibi. Mbian takut bi tetangke ekocak, bi tetangke kerasan pah jeung aja autang. Mari autang acara lestari sampurna acara naraja kari tengah. Billahi tetangke tak ternolongi majer kau tengah mbian neki numpian tibi si majer ke tibi. Aku pak padahal saya aku pak je tetangke nak. Mbian saya kok cabi gula beni orang tetangga na jiem pian kan mbian saya pun beda apa pakai kerasan kepi bener cak tak ning menem mbian apa tangki pah ngak gula makin acara mana kalau biasanya kok canceleng pah kucan pote ngocai bebe ngak lempu seturki ngelambung cek kan udah paham pentong biko hah lo genteng engkau tak genteng mun tidak tampan cinta itu datang bukan hanya karena alasan tampan tapi siapa yang bisa memberikan rasa nyaman. Benar iya belum tentu si megenteng cuma seneng le. Banyak kadang-kadang yang tampan itu justru menyisakan luka yang tiada akhir. Akhir status sembian pah ngucap, andai perasaan cintaku tidak terlalu besar mungkin lukaku tidak terlalu dalam. Lah masuk. Kami tuh pak kasih lurka kucak. Lebur gula mon kocan pote deh, gula kocan pote pak lampian pote, kapan nak kaca pak kerimuan celeng bit tibian. Apa? Oh nyanyi, leta ketundu. Oh jadi mon gula tak nyanyi sampean ketundu. Lah tedung kapi bukan. Kau tak nyanyi, dia tedung kapil tedung. Awat ruat dewi kaki tedung. Yancam gula kan. Nyanyi gula tak ketundu kok. Itu mun tak nyanyi ketundu, lah tedung fuk. Jadi salah tak oleh ilmu itu pak apsak le kemudian aku jemar. Wah pak kering ngapa dina dia. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Gendi mah burungku. Nah. Absaab. Apa? Nyanyi. Suruh atasnya cek duet biulnya. Beri mic. Kireng-kireng beri mic. Duha lima manis. Beri mic. Kenangan yang indah
tetap terukir di mata. Lagu Daniel. Makin berdes anyar yuk. Tak move on sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi makin almarhum Bapak Abdul selamat dapat tak selamat? Becerah dapat tak becerah? Apa mik selamat? Polanan itu aki, polanan esadekah lebih-lebih makin ekeremi kenceran karena hal kak dinto pun bi Gusti Kanjeng Nabi. Jadi sampean montro ni ngah tangepak si mati selamat apa nje ya, tangembuk si mati selamat apa nje. Sampean tak usah ngale kuburan. Mun seekalako cocok ben perintah bi Nabi Muhammad cek terku beter sese pasti selamat. Amin. Makanya saya ibu hari nikah cek sampai elang keng cangki buru tak usah raja orang kalimat tak kenapa sampean andi muslimaten kelompok 20 orang pah kebay saya buare cukup nih gabuk cukup ring motor kan mun saya buare kotu raja pun tentak kotu raja pada rabu mertung senomor 2 ring motor nikah mun saya buare nikah kutu tepak ke arena senik kebiasaan mun ring motor kutu tepak ke arena jadi mun saya bu arena nikah tepak ke arena bunga gila tak oleh sebab Senin kutu rebu. Mau disebut Senin tak ada pak. Mau disebut Kemis baru je. Tahu nemu di memik lebih. Saya buat ini kalau kau tu tepak ke arena pada Rabu tak kau tu sebelum mah yatore sama arena yatore. Karena tuntunan saya buat di TV nikah nas sebenih secara sore. Tapi di ulama termasuk ibadah nikah muakkatun bil waktil maksus. Jadi abada aki ibadah bektuen kalaban bektu si khusus. Jadi saya buat ini kalau kutu pas saya buat tak apa-apa. Saya buat ini hari Rebu. Beda aki acara hari Senin. Ya tuh hari tak apa-apa. Banyak dengan cengeng kecompok nikah. Wah kutu pas saya buat ini kutu tepak kau le saya buat ini. Pas tu ke macam peburu ngaunjengan. Ya soalnya Rabu nih kiai. Hari apa? Hari Rebu. Sapa orang kuda tak bisa mun Rebu mun Senin sebelum aku udah bisa. Ki mun sampean tak bisa Rebu tikal kuda nyari pencerama lain kiai. Ana apa mun Senin jang kuda? Ya lopot kiai. Ada apa mun lopot? Tak ada pak itu. Dia kuda jawab ya pala lopot tak ada pak. Saya buare. Saya buare. Dia kuda baik tanya ki. Sampian munandi anak pamunduk bejana ekerem ari Rebu Senin lah ekerem ka ada dek macam gula kijan bunga ki aja dengan kita ada pak bukti ekerem lah ekerem pada ekerem mati jang gula tapi bani pak kutu ari ni kejen ngada jen ekerem jen nole jen ekerem jen bunga oh tak napa ki kiai kita napa korong-korong ke positif ki buru ande pengajian itu mana abamun tak ada ya pemburung kapi biore enggak. Ini kata tukang onjengan ke mujahid, pemurung kapi onjengan, mau tak dia gemetan dia onjengan gula. Yang jak gula punya terus onjeng, gula kan kau cuma ada pak si onghuan kan. Mau gula tak awat ruwat onjeng gula ya sekelangkong, pada tak onjeng gula ya. Masa tak onjeng gula ki kan. Ini sergak mun tak onjeng gula kan ki. Jadi saya bu hari nikah punten tak kau tu tepak. Mun beda saya debu kau tu tepak para Rabu. Saman dele nikah ada si tepak saya buat ada ben molotan orang kan kutu mun sapar parlot mun rasol sorlot beda sini kan pak kutu tepak yang jebeni molotan mun sapar jebeni molotan kula molotan 15 hari akhir bulan sapar tanggal 15 kula molotan wah lopot kiai mi lopot dia cek bikoi betepak wah kok Bedelo putah. Mon molotan yang kutu tepak kelahiran Kanjeng Nabi sama tu dengan molotan bagi situ ngalopot kapi ada tepak. Miladu Rasulillah sabihata yaumil itsnaini lil itsnai asyaral madi في الربيع الأول وذاك في عام الفيل Gusti Kanjeng Nabi
lahir bulan mulota are Senin sopuna tanggal 12 Makkatal Mukarramah. Teman biar ngelagu nih kak. Mon kutu tepak pada Rabu berarti ben kutu amolotan bulan molot. Kutu patepak ke hari Senin. Kutu patepak ke tanggal 12. Maki hari Senin mau tepak tanggal sangat lopot. Tak lewat mun ya. Berarti kutu amolotan petong tahun sekalian. Karena hari Senin bulan molot setepak ke tanggal 12 itu hanya terjadi 7 tahun satu kali. Abang Kim ben hari Senin tepak tanggal 12 bulan molot. Kanjing Nabi lahir ni ke Kubailah subuh para adana sopu. Sekitar pukul 3. Jadi montro tepat lahir kelahiran Nabi Muhammad cengun-cengkol 2. Majulah cengun-cengkol 2 malik apsa-ap si kauncengan. Mon Khalil Yasin cak onceng mon kol 2 cak make kulit tempo nanya ap iya compo kina. Sa ibu hari ni kaya ro tepak tak bisa. Karena mon kutu tepak ke pasedan. Jadi mon sete kol pet tau hilak ku jangan kutu kol pet. Mon sete kol 12 jangan kutu kol 12. Mon pas sete kol tung malam mon cenah kol letung bu. Punten tak kutu tepak ya tore. Jadi sa ibu hari tak kutu tepak, kutu raja, tak kutu raja. Oleh sa ibu hari ni ngai maureng, oleh tak penapa. Makanya tinggal mung korokeng uncang tunjuk dia mun tak peraje paku abi oreng. Dia paku abi oreng. Cak make lakuan apa mpian pakun tak kira cocok kau oreng. Bener. Tapi seorang ni pakun bade sebecik, pakun bade sesen. Tak bisa. Ero cocok kapi tetangga, tak kira bisa. Imshi fi tariqillah wa la tubali ahada fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidah. Sepenting pian la ajalan cocok ben syariat tak usah mikir orang lain. Orang ni pakun bade sebecik, pakun bade seseneng. Upload status tak usah wad-wad. Mohon maaf, aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Dah iya. Tak usah kira. Lah masuk Pak Eko. Tak usah wad-wad mentir bi Allah pada amat selamat. Pon, ni ke selamat pon. Kula tak abah ceng lanceng. Kula mungkin abah asasi hadir ni ke mak pada selamat. Terus selamat jam ya. Terus pada selamat. Pan masuk gelem kubur terus selamat dah. Sampean terus selamat dah. Nah, pada pun kula. Iya kan pan. Jadi mon koknya ku terus foto nabi kakem. Deh, belum ada Pak Situng debuna ulama tulis nang kitab Tanbihul Ghafilin. Nang Tanbihul Ghafilin ini kepada debuan senikah. Man arada ayyanjua min adabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya. Siapa boy orang setero selamat takapan mati masuk ke dalam kubur, maka orang ini kekutu aja gelemak perkara. Saya aja gelem aja ge 4 perkara. Celok lek ketela. Betul aja ge. Raja rok norok. Pentong de kibiko. Pemunding kaki me apa tahu. Campian mo nakalongan cak makiseng malu pah ojeng suap. Kalong imitasi. Sambil kalong kredit. Magadi surat aroma. 2 tahun pa kunta lunas. Kalong ay pataw to. Serala kredit pakai agila. Apa? Oh, berarti ada si kredit, thank you. Alhamdulillah berarti oleh na tangan kapi. Ada si kredit berarti kan kok nyicil sekali biar langsung. Pon, mentero selamat ta masuk gelem kubur beda berempa? Beda berempa? 4. Saya singala kompak ni kepada Rabu. Maka kau lebih najunan bekal selamat alam kubur manter bisa angamal lagi. Amin Allahumma amin. Segak dintoh si bisa pada Pak orang iya mari cak unjuk rasa benih Prabowo kok. Ini baik terus MBG kapi bimbian.
Senomor situng wis ya, Mbah. Aku kan malu. Sebel deh. Senomor tung para rabu yang ya kan lah hitung kan. Jadi senomor situng nang kitab Tanbihul Ghafilin dewakina pas sempak sema selamat ketika masuk ke dalam gopur perengakin manter eke ngaknah manter amalakina sapa orang pakai sambil kerja thank you Buk muntai kerja ingit dembian keng saya pedepak ni kakek manter bisa ya malaki satu Kada gila, marah kok serius deh Buk. Waduh kok. Senomor situng fahafazatus sholawat. Pasera orang setro salamat ta saampuna masuk ke dalam kubur. Maka senomor situng kau tungas tete aja gabajeng selemabek. Orang setengah te aja gede kabajeng selemabek tobi Allah bakal selamat mulai dalam kubur mun kuburan selamat ke akhirat pakun salah. Para rabu beda orang siapa jeng ni kata apa pakun yancam kala benarakah. Apa jeng mun apa jeng king bi Allah pakun yancam kala benarakah. Allah debu dalam Al-Qur'an fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun maka celaka fawailun maka neraka wil lil musallin kan di orang-orang siapa jeng mik masuk neraka jala apa jeng alladzina hum an salatihim sahun apa jeng mun apa jeng ngatape enteng napa saya mah enteng situng mah keluar bajeng dari baktona apa jeng asar kita mare maurib bela adan cai pon ring pengkalan ni kayak kocak sarip asar nabrak ke maurib bodi napa tada apa jeng enteng ni kan masuk neraka bahadar memun se zuhur kerepotan asar di perjalanan maurib kecapean isya ketiduran subuh kesiangan itu ketomanan pada remah mun saya nggak nikah pada rabu mun saya tak bujeng sekali cak bujeng enteng dak remah enteng situng mak keluar bektona nomor dua bujeng tak ipa sampurna rukun qauli na tak ipa sampurna rukun fi'li na tak ipa sampurna napa saya nyami rukun qauli perkara sewajib baca di dalam bujeng panapa salah satunya suratul Fatihah Fatihah ni ka kudu patepak mun Fatihah na tak tepak maki bujeng ngalopot makanya tinggal jak gerak-ger Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Akhir sampean sampung keng mun sampung paudi kapidin budina. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oleh sini kata napa sampung kapi tak penapa tapi nomor situng kudu mura'atul huruf huruf kudu jaga mun ahad cepat tepak kah ingat teh sepertama senomor dua para rabu kutu ekeding bi ko penga tibi ayus ni anap sahu kutu keding bi ko penga mbian mun bajeng pas Fatihah ta ekeding bi ko penga tibi padahal tada min ramin ada munyana salon ada munyana desel mana bi bahasa fikih nikah as-sima bil fi'li jadi ekeding kalaban secara kenyataan mungkin beda munyana desel mah kita ekeding tak penapa mungkin sa bajeng tengel mah kita ekeding tak penapa keng mun sa bajeng tak tengel ada munyana salon ada munyana desel pas tak ekeding Fatihah nabi abang tibi bajeng tak sah Allahu akbar ngocak ngak terbilum pentong kok mari keng tak langkong magila tro ekeding rukun qauli nikah cek sampai aganggu ka orang lain
Mana ganggu kering lain hukum makro. Udah sampai cek santang saya ganggu bisa haram. Bede masjid ampun nemu kula. Tege aja kelu. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bede biasa nak. Bede. Tak kengeng sampai taswisul musalli, tak boleh ganggu kering apa jeng lain. Sepenting empian langiding cek je aja. Kenapa boleh saya kojak enteng ni kak? Rukun situng ben lain ni kata buang-buang ni sampai Allah Akbar sami Allah. Ni kanya mana enteng. Jadi magi apa jeng bakun masuk neraka. Jadi pejeng ni kah rukun situng ben rukun selain kau tu pesa kala ben i'tidal pesa kala ben tumaknina. Allahu Akbar. Ambu kedung. Empian macam subhana rabbil azim wa bihamdi ni kempian sunat. Nengen-nengen ni kewajib. Mun tak nengen-neng pejeng empian tak sah. Sami Allahu liman hamidah. Inti sob cek mancing ni kau tu nengen-neng cak kulian sekali. Cek pun ulama mulai dari koncok ngobuk sampai koncok soko cak kulian ke lebih kau dari subhanallah. Cak kuli. Oleh tanang ke bebas ni ka oleh pabeli oleh kak kanto tak napa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Oleh keng takut kalau pai bimpian. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mah, ada aja enggak bagi 2 hari munda ya. Jadi langkong saya kak kantoh. Sami Allahu liman hamidah. Baca kesalah Quran pun. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya ni baru mangkat. Yang dek nak taneng aja man dek man karena kanca gulen biasa sini. Allahu Akbar. Sami Allah. Cak tu tungkok laki nak kaki jibuk. Kok saya pada iya lakimu. Tekku lagi nampian mana bojeng tu. Allahu Akbar. Sami Allah. Arama kita langsung nekem dan nak jar apa kak? Ada apa? Takut geger. La haula wala quwata illa billah. Buntu gelu mun. Benih tak oleh neku tapi tanang di atas cek langsung denak gelu. Mari ada mau tak ikut deki. Pangko saya tutu begelan. Lagi nak kaki saya kau cari buk. Reh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru Allahu Akbar. Pemulai kada je saya. Siapa kau pak satu tukang kau je pemulai kada je. Kak, siapa andik bini kau ni kak? Pemulai kada. Buk. Oh janda nih kak. Tulis 0823. Jadi pasampurna bejeng karena makia bejeng mun enteng bakun masuk nara. Maka mun terus selamat tak 4 kalakoh. Saya nomor situng ajaga jaga kelaban sampurna bejengah mun bisa bejeng awal bektoh. Maka nak ahlus sunnah wal jamaah ni kalau langsung adzan, ahlus sunnah wal jamaah ni sebelum adzan ki pada peringatan ke lumak lek temu ja adzan. Ya imamal mujahidin. Nah apa nih kak? Solawat nih dah. Arami setel sebelum adzan. Orang mak leoning si kita apa jeng asar mak le tuli apa jeng bekto nak kari 15 menit ke adzan. Sini ke maksud tak kak? Orang si alak ko mak le tuli mole, mak le bisa berjemaah ke masjid sabak ke lulako na. 15 menit taki adzan. Jadi 2 faidah tarhim nih kak. Si kita apa jeng mak le tuli adzan karena adzan situ ngala kurang 15 menit. Saya lemari apa jeng mak le yap siap boleh si apa jeng kemarin. Ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamun ya amu. Badengan gitu.
Ya karimal akhlaq. Bukan beda sing anu. Di luar ahlu sunnah wal jamaah tak anda kenikah bid'ah. Sebelum adzan itu gak boleh ada bacaan, gak boleh. Bikule jawab, ya pala tak anda kenikah sebelum adzan tak napa langsung beri pengumuman pi. Para adona deh ya. Bemun tak ada kaki furu nih. Ila siaraki boy, si kita abojang tuli abojang. Adzan kurang 15 menit. Imsak. Mana tak ada. Itu bang siaran saya ketangguh beri nikah. Nggih. Kalau menurut sorboja ni kalanceng, sorboja ni kada ada ngaji Quran geluh. Mari ngaji syair tanpa waton. Mari syair tanpa waton. Syekh Musyari Rosyid baru tarhim. Coba ambian mun sorboja. اتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Mari ngaji syair tanpa waton. Ake kang apal Quran hadis seneng ngapirke marang liyane kapire dhewe dak dikadeki yen isi kotor ati akali nikah. Mari nikah Syekh Musyari Rosyid. Ghibu dhul ta'ifi la yaghibu. Baru mau lamari di budi. Ya karimal akhlaq Ya Rasulullah sallallahu alaihi Gila gila. Kenapa kok begitu panjang? Makle tengah hati ke bojeng. Si kita abojeng makle tuli apa? Selamari abojeng gelak makle tuli siap nak makin parak bektona bojeng boleh. Saya rasa kebaik solawat nidak ni. Solawat nidak ni kesal kebaik Syekh Mahmud Khalil Husairi tahun sebitak. Beliau dari Kairo diundang ke Solo. Solo ni kapah rekam dengan salah satu radio yang rekamannya itu dibawa ke jalan Sasak Ngampel yang sekarang jadi Masjid Ampel Surabaya. Makanya rekaman aslinya suaranya tak bersih kan? Beda saya ngerosona. Wassalamu alaikum. Tak sini kasih asli kan gitu. Anu ini biasanya tak melo sarimi mundak jadi. Jadi, wow je. Berarti tak melo ongko. On, bertung nih kah? Nggih? Berdua. Bukan berdua. Ya wis ya, nomor 2. Was-sadaqah. Sedekah nikah masalamet orang dalam kuburan, masalamet orang dalam kuburan.
Nggak mungkin nikah. Nikah masalamat orang selampun situ. Sampian terus selamat tibi, sedekah ambian. Untuk ambian tibi pan mati budan dia selamat. Orang mati nikah, kuat cara ngaji pun Allah Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Pangeran, kula tak tulia mati kula sedekah pangeran. Kula cak keng tak mati kula ni ketunya bi kula ibagia. Kula cak sekeng tak mati kula tunya ibagia. Tunya sombong agina. Ana paling mati ni kecak sekeng odi mi sedekah. Karena ternyata gencerna sedekah ni kata identik aki ke akhirat. Ampun lagi kuburan ampun lai bagi, ampun lai papadeng. Makanya orang mati ni cak sekeng tak mati sedekah sekelakuah. Ana mak sedekah ni kata identik ya akhirat gen kuburan ampun lai paling aki gencerna. Amin kamu. Oh, cek padeng aja cerai dina dia. Wah, sejam lah. Nomor telok, lah. Enggak lah. Nomor telok. Nomor telok wa qiraatul Quran. Nomor telok maca Qur'an. Mbian makin banyak maca Quran pan mati ku legu ni keselamat. Lebih-lebih ada surat khusus yang memang dinyatakan oleh Nabi, hiyal mani'ah hiyal munjiyah min adabil qabr. Surat apa? Al-Mulk. Orang yang baca Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sampai selesai. Ni kayak keselamat ilmu kubur. Ni kebedah hadis secara langsung para rabu. Keng makita Al-Mulk Quran ni ke selamat. Kula acara tak lagi. Saya cerita. Ni ngereten dia. Udah iya boy tanya banyak tenaga kok. Ini akhirnya mau tak ngerti. Pada situ ulama amoso pada ulama ngelambak kak. Amoso pada ulama ngamoso. Pak setu nih kak. Setu. Udah iya mau mati perempuan nih. Ucap mati. Mati nih kak. Amoso bernikah. Nikah makin mati, senikah ni pakun bocik, pakun cermat kasih mati ni. Akhirnya nikah pah yentari pun hari kau kubur, nabi nikah yentari, kau kubur nak, benihnya lase, nikah ni pah ngucap senikah. Khuduhu fagulluh, thummal jahim salluh. Artinya saya baca nikah, malaikat pah kelentong ta dengan kali erji pah penting aki karena kejahim malaikat. Adarin bocik. Orang alamat tapi kunjian tarik ke kuburan benih kengi salah tapi saya baca khuduhu faghulluh thummal jahim salluh. Malaikat pekot tan dengan kelirah kelentong tan dengan kelirah penting akikan neraka jahim je penting akikan neraka jahim benar yen tarik kadrina cermet nikah situng bekto nikah pah lo entar ke kuburan melo entar sibuk napa kolopai. Ni kata entar sing malam maka pantedung pas amimpe ilum mempe ni ku tak pah yen tari bi saya mati dia. Allah kiai ni boleh ada jadi ngena kak. Jadi kan gila dek iya. Ku tak pah entar saya mati ni kak. Pah atanya ka Saudi. Mata entar gila. Mata entar gila. Sibuk. Woi tek dente bi hulam bian. Woi tek dente. Kimpian pantar ke kuburan juga lebih Allah pah nikmat ya tambah. Pantar ke kuburan gula pah saja ni penyaman, tercet saja tengki. Bemak bisa. Cek gula tua coba kambian. Kiking saya baca impian ayat Quran juga. Khuduhu faghullu thummal jahim sallu kas ayat Quran. Tetapi Allah tak mitong esena atina sampian. Tak mitong makna ayat polan saya baca ke Quran Quran ibu baca tas kuburan kula sebudi dalam kubur Allah pah pasajan nyaman pahambian bah tak nyelase kambuung pahambian tak temantar ke kuburna bapak sentar ke kuburan tempo na bedahol makam setahun sekalian aja dapat ke kuburan ki aleng lenggan setengah jam apa le kubur nambu elang kaya abid kelu tak yentar ya. Lepai.
Kok lambat saya ngap jadi aja kufur nambu dia. Satu banyak ide aja nak kufur nanyar dia. Ada elang mereka tok patok kayak bereng-gerengan. Wala atau karung ke denang. Kalau takut mun banyak orang le. Saya takut mun dua-duaan kok. Terakhir saya nomor 4 wa kasratut tasbih pabanyak maca tasbih montro selamat ta ilim kufur pabanyak maca tasbih keng tak langkong petepak saya kocak banyak maca tasbih ni ke beni apa tasbih kemi sudah kemi ya. Makanya kalau ke pengajian tuh pakai pempes tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah orang mandele kantong ji. Maca tasbih kan mun mere bojong roh. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Angka tasbihnya mana? Baca telok subhanallah keng patepak. Karena gue sing ngomong ngiding subhanallah. Apa banellos ya? Beni banellos subhanallah. Senika. Tadi makai bekencang subhanallah. Ini banellos. Ada ban astaghfirullah. Astaghfiru ni kecai pun nak ngaji ni ke fi'il mudhari. Titi kau tu astaghfiru. Arong tak oleh pate Udah sing ngeding astaghfirullah. Apa astaghfirullah je? Lepas tepak. Ni kan karena sudah kaprasa. Lama ke salah kapra tak ikhlas astaghfirullah. Bani astaghfirullah tapi Astaghfirullah. Benar-benar ni juk kursi ni pada atas sallu ala nabi Muhammad. Kan nyampit sallu alim ya. Ni kemudian di atas sallu ala nabi Muhammad pakai jawab sallu alih ada saya baca solawat saya atas nyoro saya nyoro kia kaya. Tapi karena sudah salah kapra salah tak ikhlas. Sallu macam solawat sampean kapi ala Nabi Muhammad ke Nabi Muhammad. Jawab dia bapa. Sallu alih. Iya kaki macam solawat ke Nabi Muhammad. Bila saya solawat tu? Jadi mun sallu ala Nabi Muhammad. Jawab benar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Iya benar sallu alih. Oh tak apa mun nyari sepandaan. Sallallahu alaihi senika. Paham? Jadi pada makin subhanallah. Kecuali orang sepo tikel jak sak kasak. Kasalam be ada simulang, makin cila le kadung gere. Tina toro juman terbi Allah isapora. Karena bagi pembicara tak kira bisa beli boleh. Mun imam macam dengan santri. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Kini gakim. Wallah. Subhanallah wa bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islam wal iman. Allahu akbar. Ya lobar. Kamera sesuaikan. Nah, mun dituju mancing tak nuro elang cetak ke secara mare. Mentero selamatan nomor situng. Jaga salat nomor 2. Sedekah nomor 3. Maca Quran nomor 4. Lobar kok. Maca tasbih lobar. Ya lobar.
Lobar, lobar. Bapak Ibu hadirin, berhubung ampun lobar. Apa? Gelak mari dua. Cekal ngagal ring tua kening belat kakek. Ora lah kau ki mole agel lo. Sakadin to si bisa ibadah pak. Kurang lebih nanyuun sapora, saya tidak betul sepon. Muncang boleh, baik betul ke setia kapi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa? Gelak rasa kah? Nah? Najani sonavali. Wis. Hah? Tak ninceng lanceng gelu, Bu. Oh, nyamanan si lanceng. Sekak dintoh. Saborana. Sana usam biar kerja. Thank you. Daripada manfaat akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.